Сәлеметсіздер құрметті достар! Как известно, одежда возникла почти вместе с появлением человека. Сегодняшний наш урок посвящен одежде или киемдер на казахском. Данная тема важна тем, что одежда наш повседневный атрибут. Казахский язык предлагает вам достаточно большой словарный запас, касающийся одежды. Итак, одежды на казахском языке. Белбеу, ремень, белдемше, юбка, жага, воротник, жиде, рубашка, жемпір, свитер, жилет, жең, рукав, көйлек, платье, күрте, куртка, тақия, тюбетейка, қалта, карман, қалпақ, шляпа, құлақшын, ушанка, пальто, тон, ішік, шуба, халат, шалбар, брюки, шапан, чапан, мойынорағыш, шарф, шолақ шалбар, шорты, шұлық, носок, ілмек, запонка. Обратите внимание на примеры предложений с данными словами. Мектепте ер балалар ақ жейде және қара шалбар киеді. В школе мальчики носят белые рубашки и черные брюки. Далада күн салқын, күртеңді ки. На улице прохладно, надень куртку. Менің жаңа көйлегім өте әдемі. Мое новое платье очень красивое. Бұл қызыл жейде саған өте жарасады. Эта красная блузка очень тебе идет. Дальше хочу вас ознакомить с названием обуви на казахском языке. Аяқ киім, обувь, ботинки, ботинки, етік, сапоги, спорттық аяқ киім, кроссовки, тапочки, тапочки, туфли. Сейчас мы рассмотрим с вами два варианта вопроса и ответа. Первый вариант вопроса – шалбар қанша тұрады? Сколько стоят брюки? Второй вариант вопроса – шалбардың бағасы қандай? Здесь вот вопрос «бағасы қандай» означает «какая цена?». Ответ очень простой. Шалбар, например, 7000 тенге тұрады. Внимательно посмотрите на картинки, указаны вещи и их цены. Попробуем с вами составить несколько вопросов и ответов. Мойынорағыш қанша тенге тұрады? Мойынорағыш 3800 тенге тұрады. Күрте қанша тенге тұрады? Күрте 20000 тенге тұрады. Етік қанша тенге тұрады? Етік 15000 тенге тұрады. Друзья, а теперь потренируемся с вами, составляя диалог. Қайырлы күн, доброе утро. Сәлеметсіз бе? Қандай көмек көрсете аламын? Здравствуйте, чем могу вам помочь? Мен ұлыма жейде мен жемпір сатып алғым келеді. Сізде бар ма? Я бы хотела купить рубашку и свитер для моего сына. У вас есть? Әрине, конечно. Мына жейде қанша тұрады? Анау жемпір қанша тенге тұрады? Сколько стоит эта рубашка? Сколько стоит вон тот свитер? Жейде 5500 тенге тұрады. Жемпір 7990 тенге тұрады. Рубашка стоит 5500 тенге. Свитер стоит 7990 тенге. Рахмет, мен аламын. Ақшаны қайда төлеуім керек? Спасибо, я беру. Где мне надо заплатить? Ақшаңызды кассаға төлейсіз. Келіп тұрыңыз, сау болыңыз. Оплатите на кассе. Приходите еще раз. До свидания. Вы можете сделать стандартный комплимент, похвалив яркую черту одежды.
Например, киім жарасады, одежда подходит к лицу, құйып қойғандай, как раз по размеру. А фраза «жақсылыққа киіңіз» означает «носите с удовольствием». Құрметті достар, бүгінгі айтылған ақпараттар пайдалы болды деп ойлаймын. Адам көркі шүберек деген даналық сөз бар. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.